La polo kita machari mto kwa popla na Etop Kenneth aluka ngese balebe ekoto itemo kina para na diopet na eponiata aratakie mto ere amunu kedai no munomu kalu chekej Rajo la subane kabaka loka launan lo itangale uni papa do ikorsha li poto mapakiana ira kosi lip papa anwe kon blessi to na kosi Ronald Ikara otoma riebo ke ngini papa otomo jawte ne kiango li papa ikorsha ke kini ngesi to makani ni kon jeni show mami bore ni pikorijo papa ya jakaite kosi leke adoke taiti ngini ne je nyesi jeni shebi jeni jo sekeda do wede ke riebo ki jo no tia roka kere do lipisho papi yata kiti jo Ronnie o jamu no tomo o tauke isina pikita ke o misho papa itala karte je ko ni blessi both the team trying to win each game and bringing in players that are needed in the transfer window. Bring me, I am coming back. I am. Ngay. Bala ngay. Gelara. Do bere lo. Lo inera bere ko pana. Men nga jël nu ciut. Emer ya jël. Jore para jël nu jore. ay mena jene ngoda Do bongon. yoga noy Mam kana be jijjen ngon. Mam jeni ngonda. ipu buje jo Okay. e jendo jo Kako kedi. e kedi Ko ne parle ko nara idunya nara on ne ron. yala wa Ronnie Ikara keda Jack Okero kere luko le soma ete tapapula na Etopu lo aponi Epejokisi na kesa pol ayala manoi neja sikeche paupa kanwe intunte kesida kada da kopane da utos kesa yengun 2014. Ni rakonya. warwari tara bo chuti do kona kona Mam kesi ci sawa waje bari ko jari yen motu bai te ci sawa ngire ci ngire. Ko ci kana. I can see him focus me whatever. I kill my mama can. Ni ngone okay. gosodo jore lo Godfrey ngulu Etop midi pupete So noi balabe adolescent papa work. We still recognize Joe as our team leader. Chute veteran elopet. So mama joko so aya pusu do mama adolo kini jo. eba So balabe mam atobero no jinga anyo to papa Jack Okero. No chute you made a mark and eja is okay. itunga kai pajana kalu aratakie mto kalu kesda apola yala manoi nejai etimula aratakie mto Etop radio kapapula kana podo kiti papa catch kopone la idolo kinikez Una apuru yes la ite noi rasu bunet mambala membo jogit ko yala wa Amajango, Jako Kero, Elamango, Kanuka TV East Deluxe Emi Alamu Tolbert Edait Kosere District